Ikaze inshuti z'akadasohoka ku muyoboro wanyu, ngiye kubagezaho amakuru agezweho y'intambara ya M23 na FARDC, aho M23 yafashe agace karenze karimo amabuye y'agaciro koruta bita Rubaya, ikaba iri kubarindira umutekano abaturage baho bo muri Congo, bakaba bakomeje kwigirira icyizere. Aka gace yafashe ikaba yarakagumyeho, abantu benshi bakomeje kuvuga ko iyi M23 ikaze, ifite intwaro n'ikoranabuhanga rihambaye ku buryo ibitero byose FARDC yigabyeho byaba iby'ikoranabuhanga ihita ibizimya mu gihe gitoya. M23 ikomeje kurinda abaturage nk'uko bisanzwe, bayigiriye icyizere aka gace, ariko abantu benshi bakomeje kuvuga ko izi ngabo za M23 zatojwe neza n'ingabo z'u Rwanda za RDF, zifite imyitozo ihambaye n'aya mabuye y'agaciro ariho ajya. Ikindi nababwira, agace ka Goma yakiziritseho izi ngabo, izi ntare za Sarambwe nizo tuvuga ko zikomeje kunesha FARDC. General Makenga uyoboye izi ngabo za M23 yatangaje ko bagomba abwira General uyoboye ingabo za FARDC ko niba bakeneye amahoro bazagenda bakajya mu kibuga bagahangana imbonankubone, utsinzwe agatwara utwo duce twa Goma na Kibaya na Rubaya. Nicyo ikintu yatangaje. Bagize ubwoba ingabo za FARDC kubera ko zigenda zica abaturage, zikiba abaturage aho zitabarinze, kandi ari abasirikare b'igihugu. Umusirikare w'igihugu ujya kwiba ibintu by'umuturage? Mu makuru yashize nababwiye ko hari uwo barogesheje akagenda yambaye ubusa ari umusirikare w'igihugu. Ibyo ntabwo ari ibintu inshuti zanjye. Oya, ntabwo ari ibintu. Mbabwira, indege mu minsi ishize yahanutse, M23 niyo yayihanuye mu gace k'intara y'amajyaruguru ya Kivu muri Goma, aho iki kirere M23 yagifashe igikontorora n'ikoranabuhanga ryayo rirenze iry'igihugu cya FARDC cya Congo, aho igisirikare cya Congo gikomeje gutuza. Nongera kubabwira, ingabo za Kenya zamanutse zije kwifatanya na FARDC noneho kugira ngo bahashe M23. Nanone ayandi makuru ni uko u Rwanda mu minsi mike rwari ruri gutegura intambara yo kujya kwifatanya na FARDC ngo bakubite bahangane na FDLR. None perezida wa Congo akaba yahaye agace ka Goma FDLR ngo ikayobore. FDLR ikaba iri gutanga amategeko ku banyamahanga baje kuyifasha nka Kenya na MONUSCO, ibereka ahantu bari bujye gukorera bahasha M23. Nanone byakomeje kugorana, aho uyu muyobozi ari kugenda ahindura ibintu buri kanya mu buryo budafututse, butumvikana. Mbabwira ngo mukore subscribe. Nshimira abantu mwese mwakoze subscribe, abatarayikora muyikore.